tala watu le malu le tātou e kāresia, ai le ngata fo ilea. O la tō lo mahu mai nei tūlau, e ala le tātou pokalame pe nei nei ia solo te tasi e seo tātou talo. Rafutelu mātou watu e lo lofa malawanga le lei, mātou maua le lei lau lau ma le ava no tāua, mātou te whaasoa i lau whionga, anga le mai o anga pa ia o mātou sosoani sili, o oi lava e te mai e le ngata le poto le whaaning, ina ia ilo le ia ilo mātou watua, e ala lea i le whionga pa ia. Anga le mai le nitu ason o Yesu. Amene, amene. O le whaowina nei o le tātou mta o mwe whapea, o manatu tā ua le tatalo. Pela o i o le o lo whaowina ai, ma o le vaenga la nei e tolu, a o manatu tā ua lo na ono i a point number 6, o la whapea na whaowawai le tātou awa onga i le nitu ason. O le vaenga la le la tātou tatano i ai, o le vaenga le o le upo le atua ma le tatalo. E tā ua lo malama le upo le atua. Aua e le mawhai o na tātou wanga i atu i le atua i le uvaia. Pe a tātou le malama lana whionga. O lana whionga foi, o lo whaata o toi te iala te itasi. Tātou te whisota i atua i le atua e ala i le tatalo. A o lana tātou malama i le whionga le atua. O na whaingo fiele i tātou o na tātou i loina. O mea tātou te o le atua i ma mea tātou te wala aua toi i ala i te talo. E le aise masau salo. E tali lava mai lo tātou batua. Wala ngolo foi le ala whaso foi le tira. Ia e roi nei te mi foi la tātou mawhitanga. Ina i whai pēa o na ielea o ina i tātou i lana whionga. Ina i a tāua i a tātou leo langa te talo, man matau tia le te talo. E tele na le mamla mai peo le o wha peo foi o na whaatilo ina. E le to tele o e ua whaola ina. Wata ua whanau le tua. Whaafonga foi. Amen. A whai tātou te le iloa le upua le atua, o le ale effective a tātou te talo. Amen. Pe o le ale o i se taunu unga le lei, Amen. ma se a fianga a te tau ma tonu. A wafoi o le la tātou te talo lava i mei o tātou mafofau. Amen. Ai o le afa pēnā o na tātou le te talo e tusa ma le finangalo le tua. Amen. O le whai upu le mua i ane 5, o le na whai upu sifurwha, le whaapea mai, o le nei fo i le loto tele, wa tātou maua i ona luma, a whai tātou te o le atu, se mea e tusa malona finangalo, e whaafofonga mai o ia i tātou. A whai fo i o tātou i loa, e whaafofonga mai o ia i tātou, i se mea whaatonga atu ai, o tātou i loa, e maua e i tātou, mea o tātou whaatonga atu ai, i a te ia. O lona winga, a e ole atu, i se mea tusa ma le finangalo le tua. Ona i loa lea, lai whaafofonga mai le tua. A e loa o lai whaafofonga mai le tua, ona e loa lea, e te maua mea ua e ole atu ai i a te ia. O le manaia fo i o le Ioane lea e se 5 fo i upoi fitu o Iesu le fetalai. A whai tau te tūmau i a te au. E tūmau fo i au upu i a te o tau. O mea umalava tau te mana nao i ai, tau te ole atu ai, o na whai a lava lea mo o tau. Amen. O lona winga, a tātou tū mau, pe tātou te nofo i se tūlanga vāwala lata ma le li'i, ma e pipi i atu i le li'i, staying in union with the Lord. Ma a whai e tū mau fo ilana upu i te tonu ia i tātou. Ua nofo le upu, wa e te wina le upu i te tonu i lo loto. A wa le upu le te wina i lo loto. O ina o le a whaasino ala mai a te oe, la wāmio, o la wanga te tau ana whai, ma ua e olai, ma e ustai ai. Ai se alanga le wa teo te tonu, o le upo le tua, te tonu lo roto. Na a matarola ia lea, o na e ustai ai, whamaile o lea lii, so se mea e te ole atu ai, e na te whaia lava mo oe. Amen. Amen. Ai whaafonga mai, e pi o le vaenga lea ia po o le point number 6 lea o le upo le tua ma le tataro. O le lalvanga mo mole le wanga ia tu iai.
o le upo le atua, o le finangalo fo ile o le atua. Mantua fo ila ina wa mata ia le fai upu le sfuma le whaano mo motu se le ana mata upo ile mai. O le nei fo ile loto tele, wa tātou maua I ona luma. Lona winga, ia iei le loto tele ia I tātou, e mawhai on tātou wanga ia tu ona luma. Ona ua leise mea e toi whaalavilavingia lo ma fofau. A le ua tonu lo loto, ona ele o neo upu po neo manatu le whaaleo, a o le afionga tonu a le tua. Amen. 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 O le tāhua I le mea lea, a wau o experiencing ama o loa. O le tele o teimi tatu te tatalo ai. Amen. Amen. Mai se lava fo I le whaonga ina o tatalo I le ngana winga ese lo I tatalo. Amen. E tusa ma le ma upu ma le sosoani le nganga pa ia le ta o me le roma e valu fa impo le lufulu ono. E tele lava o teimi talo ai au mai loe le tua ia te oe ia upu e te tautala ai I le malama ai mai se lava pe whaatonu mai oe ia e tū loe lo pule take authority over that thing a whapea la e tele o malama I le upu le tua o le whai lava whaasamasama noa tātou tatalo. Ai tele o whai amal masani, rea mase mea o tāua I lau tatalo ngā pēa o e se masani, fo le le ate, oi o le le. A whai lai tele o iloa, le luka se fulu, whai upa se fulu iwa, le whamai e Yesu ke riso, wa utu ina atu ia te o tau le pule. Amen. Tu te soli e ngata ma karawa malmalu si umalawa fili, le se me le angai o tau. A whape tatu te le malama, a le pe o mai le nganga pa ia, tu loi lau pule, ma whaatonu, ma wavao le mele na, a whape lata tele o iloa le upole, tu te whapea pule, o le ale pule, e le o se pule, o te whainga luenga, casual worker, tele o full time, ila o ngā luenga, e le o se pule, e tele o malama, I le pule le whai mai ia ke riso Yesu, e mawhaina e vau ia, mea le fili ia tam whai mai, e mawhai ona e whaatonu, ia le fili, ma mea lo tau mawhai mai nganga leanga, ina ia whaasise, pe whaato I lalo, pe whapena ona o so whai tātou. A whapete le malama I le upo le tua. Ma tātou loa le upo le tua. A le, wa tele lava ina tātou stress, wa tātou become oppressed and depressed. A tono upo na e tolu o le stress, e pe se me whalele wa e atu ngalu I lava ma e atu vale I lava wa e popole, wa e fefe ia ole oppress poni me whalele wa tau mia o langona depress wa e loto wha vai wa e wha vai a olea e ole whai maile Isaia e ono tasi ma nei lava Isaia na e ono tasi nai whai mai ai whai mai ai lea fionga le tua whai mai, na te avatu le fia, e suia ai le whaanoa noa. Na te fua ina le matango fie, e suia ai le matanga, e suia ai le lefu. He brings beauty for ashes. Na te o mai le matango fie, e suia le lefu, o tatou o langa sa matanga. There was no hope in our lives. Sa iai o tatou o langa tuai, tatou te lefi e tala noa iai, ona ola matanga, ma ola le anga sala na iai. Ai whamai, wa suia ia. O suia le alii. Le foi whamai le Isaia lava na e ono tasi le a mata mai lava mua o mai le tolu. Whamai o le o le oli. E suia le whanua noa. He brings oil, the oil of joy for mourning. O fe amai le oli na. Ia le foi tate lo le whamai le salama e sulu ono. O le ali le oli e malie ai. O iona luma. O I luma o le atua. O lo i le oli e whaavavau. O le tatu lola ia. O I le ai la. E le oli le maua mai I se whale kalapu. Pe inu le avamalosi. O na maua le oli le ai. O le oli na e umaloa le efekte o le avamalosi. Te whanolo.
uma mai lava ia me te whanoa i mo whapita uli. Whawaiwai ia. Amen. Ai whai mai, ole oli lea e whapena ona suia ai le whanoa noa. E oli e maua i luma ke riso. Whamai, ole ofo le vi inga. E suia ai, le loto whawaiwai. Awa atatou le loa la, ia le upu le tua. Le winga le ofo le vi inga. The garment of praise for the spirit of heaviness. E mawhai whapesa si, oi, lale me tau le ofo le vi inga. O se ofo e whaatau mai i se fashion store. Amen. O te ofo i lo vi inga, i lo praise, i lo tapua inga i lumo le tua. O lo vi inga le te whaapea tuai, o lo ua tua e malosi, o lo ua tua e whaivavenga, o lo ua tua e matautia, o Yehova sa loma lona suafa, o ia na te au mai le file mu, o Yehova i rae lo ua tua, o le tua na te fōa i mai mea, yeini mea, he is my provider, o Yehova Rafa, o le tua e whaamalo mai, o Yehova Rohi le isi ona suafa, o le tua o lo leo ma moe le lei. O le leo ma moe le lei le whamai. His goodness and his mercy follows after us. O lona le lei, o lona lofa ma lona anga le lei, e muli mai a te oe. O Yehova lea na te whaia shama. O lea tua, o lona mamalu, e iai whaatasi ma oe. Na te le tu una lava oe, a iai whaatasi ma oe. So o mea na linta tu vivi'i. We put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Te lo vi inga le na e a matai o na lifi e se loto whaavai. E ave ese ai le loto whaanoa noa. E ave ese ai le tūlanga o le ise whaamoe moe. Amen. Ia whanongongo mai la le isa ele ono sumatasi. E se le tāua ono le fingo tonu ane le atua. Ai vavai ai. E iei mea o lo wha pe ona whetala iei le fionga le atua pe atatu. Fesota e atu ia te ia ma tātou te talo. E iei me subia e le atua. O le upunga i nai le isaia. E ono sumatasi. Whamai, e avatu e le atua le fia. E sui ai le whaanonoa. Amen. E sui ai. E le se me mwhaina ave se whaanonoa. E le mwhaina i se mea. Ai ona olo i loa le atua malana fionga. Whamai, na te sui a lola. Ele na te ave se fo ile i se tūlanga ai i se malosi ang fo ile whapenga tango ave se lola whanono le e tango avatu ele mea e sui ele mea le mai la ele ngata fo ila o le suinga le fulefu po o langona whasala ma winga wa e langona ina ipe wa le tāua le soifuanga ma le ola nei e ani sistemi ata i wa o ele tango fo ile o ele mana o ai to foi se mea o se afo i wa to ngala ngona la ia o le fulefu pe fo le o fatafu na ina mea uma wole o to ye se fa mo moiola wole o to ye se lumana i manuia ale fa mai na te fo ia tu le matango fi e su ye la ngona ia va ile me fa ile tu e te tawana i se mea e ba to su ye la ngona le ia te ai le mai la langi por si o mangalo tato olai e a maia mai le fionga le tu. E maia, e sa wufo ia, e le ngata fo ina, i le whanau no ma le whaavovo ma le loto, e whamai, e na te watu ia te oile oli lea, ai sea, o le fia, o le mea lea, e maua mai i lo wa ai atu ma mea e mawhai ona e pa i atu iai, ma whaatu pula iai o la ngona fia, ona ua maneia, o le oli, e le whai se maneia o se mea, e whai le la ngona, e sau me tutonu ia te ai. Famai famai e oli le atua. Famai e te malosi ai. Ai sea, lang foi lang le atua o ia ana le langona ma o fua ia le ngang pa ia lo itu tonu ia tatou. Ile termina tatou tari ai le o isu ke riso mai ai ia me alofa ia tatou ile ngate le o fua le ngang pa ia. E fa matua ina mai tutonu ia tatou. A fa pela na e wi langona nei. Te mi ar fai vi inga. Le foi na fa long mai. Te foi le we le fit talo. Le ti ofa fa pe ia o pota vi te foi le.
mai present to him a sacrifice of praise. O le taulanga o viinga. O le taulanga o le mea ele o se me whaingofia. O le taulanga e fasile manu ma ave fia ma ave whamu ele o se me whaingofia. A rele wha mai e. Whai le taulanga o viinga. Tingala whanonga e tele fia vivi i mai. E te whaftai atu le lau tatalo. Whaftai te mai te tali mai. Whaftai nā te malamalama i ulangona. Whaftai le te malamalama i whawhitauli leu ia ulo ainga. O la unga luenga, le ngata leo tia ufana. Le ngata fo ilea, o mea lo tula i mai. Pangale lo matuli, e uia, a u te vi ipe ia te esia. O te le vi ia te oi mea tula i mai. A u te vi ia te o le tani lela e mai. O le wea tala noi lea tu esia. A le wea mamlama le la fionga. O ia na te suia na ngona, ma si o manga o mea. Pe a e whaatanga ina o ia, e ngā lua mai o ia, i lo tangata. E le ngata la e tali le atua. Ai matua e vava ai e loa la fai vavenga o le atua. Se vai whatau wa. Mai ngā lua mai wha le atua se me whatau wa a. E mea le o ien malama lama le tangata. A wha mai. O mea le i o le mawhauwhau le tangata. E le i o le loto le tangata. E le i o le taringa le tangata malangona ina. E le i wa ai ai. E te lo oi. O mea i ngā lua mai e le atua. E sawa le atua i le tūranga nai te ina wa e te talo atu ia te e. Ti ngā le malingi o lui mata o le rwhai talo me le utu nai mai. Vi i pe le atua. E sa, e te vi i le atua. Ona o lana fionga le whai mai ai. E te le malmalama. E le o iu langona. Whawhena e fia vi i le atua. E onga mati ngā manu o i e te ui ai. A le whai mai ai vivi. E vivi i ai le atua. Ai wawai o i ai. O le atua. E le mamau, e lata. Wha mai sili lata mai o le atua i atu ngā lo lau upu e lafa. E te le tau whape whate tali te e alanga tele no. E te alanga o le langona fo o mawhitianga. A la usa o tuaro loto ia te mai whape atu. O te le lope la whawhia. O le nei tupe le ua whalongolongo toi nei. E anga i mai o le otula i mai le whalawhilawa. Se te puni lau potu. Te talo i le atua ma whaafitai mai vivia. A o foi te mile e te langona ina. A o lo te mi te via. E te whalongo atua. Se walu atua ngā matape whaingata. Ai pe o e whalongo atua. Se walu atua pe wau. E whalongo atua pe wau. Ala le whamai e le tala. A o lona e loto tele i leri. O whamai le. A o e ole atua ia i e tusa malona whina ngalo. Whamai e whaafofonga mai lo o ia. Le ngatara i e whaafonga mai o ia. Ala whapeana i a whailo i atua e. Le ai, o na wa ye le pule wa watu i ate oi. Mo le tūlanga le tūla i mai. E le ngata wai, o le ai a whailoa pe tau atu i ate oi. Ia le awala e whaiai, ia so le maintina e loi. Amen. Ia, le tūlanga le upo le atua. Le tāhua, o lo i loa, ma tātou i loa le tāhua, ma le fiso o ta inga o le upo le atua i le tatalo. Ina ia tātou tatalo ai tu sa malfina ngalo le atua. A wā a tātou tatalo i le whina ngalo le atua, o le upu o le atua, o le whina ngalo leo le atua. Ma a tātou ma whawhaua i ai, o le upu le atua whae loa mai i ai tātou, o lo e le tau a whae le anganga. Ma e iai le ofu tau mai le atua, e ta tau o na tātou o ofu ai. O e feso e ono, lona whai upa se fulu i le se fulu tolu. Ai whawhonga le mai a. O le manino la tō le fionga le tu. O upu ia polo whai le kalesi e feso. Whape ai. Mai o tō upu le nei. I o tō loto te tele i le rei. Ma le malosi alona mana. Ai whalongolongo le ion. Le le whape mai a. A tō watu luma le tua. Ia le loto tele i e tātou te oto. E o fwoi la le si o manga le tātou i e. A le ise loto tele i a te oe. E te malama lama i le tūlanga le o lo whape ona se o me tātou. E vai am wha vai i tātou. Ma tātou le mwhai ai. O le whatau nu ule whana aua le atua. Ma le whamanianga mo i tātou. Wha mai, ia ofu oto i ofu tau atau toa mai leli. Nei o tau mwhai ona te e atu i tonga fiti al ti Apollo. A wā tātou te leo tau matangata. A oli sili o whaipule mali o pōliulo nei lau langi. A toa manganga leanga i mea o le langi. O le mea lea i o tau tango ai i ofu tau atau toa mai le atua. Ina i o tau mawhaia o na tutu ma te atu. Pe a ho o yaso leanga. Pe a unga whai ona tau whaia o nā mea uma. Mai tau te tutu ma wai lava. Wai le wai elta i ala le ufasino mo tātou. Ina i mwhai on tātou malmala mai. Le ai, ua fua i le pule.
wa tātou manu malo le whiri. A wa le luka le sfulfa i posuma le iwa, mai wa watu le pule ia te oto. E sole e ngata maakalava, ma le malosi uma le whiri, whama ele ai fo se mea, ele angai o tau. Mana ia te lele e whesa i ona sfulu lea. Amen. Wha mai tātou te le o tau matangata. A oli sili, ma whai bule, ma li o le pouli uli i le nei lalolangi, ma nganga leanga umalawa i mea o le langi. E leo se taua whaale tino. Amen. A o le taua whaale anganga. Le lefa mai ai, e ile o futau, mai le atua, wa o mai mo i tātou. Masalo po le la, le isi le sona o lumo le atatu tala noa i le o futau, a to toa lea, mai le atua. A o ni taimi le atam whai, e tau whai loa atu le moli mau, a se tasi tangata, e soa whai a John Ramirez. Sa whapena o na whaile la whataltala noanga, ma si tamale swa whaia Sidroff. Le au na le tua olo e whala na pol kalame e sau tatou TV Daystar, e tau it's supernatural. Amen. Le la la tam whaila vai oto atu ni ana whaupunga ia sa whai whaperitania, a le la usa soani mai le uli e wha Samoaina. Ia olana whamatalanga la le polana muli mau. He served the devil for 25 years. He was exposed to the demonic at a very young age. Both his parents were involved in the occult. Ole tautinonga la ne soa o onre whapea. A o i titi au ia. Sa whapea na afia pe sa whapea na whaongaina lon soifua. I le tūlanga leo ngā luenga whatemoni. E le ngata fo ila oia. Ai whapea fo mana i ona mātua. Na iei whaatasi i tonu. I neita i tonunga. Po nei fo i tāpua inga. Whamai e lusu lima tau sanga lue mai ai. A mata mai lawa ilona le titi. Amen. Whamai lan whamatalanga. There is a battle for souls. Spiritual warfare is real. Christians who are not praying, they are weak. Amen. And they would try to discredit the cross so people would not have anything to run to. They tried to break the unity of the church so people will not get saved. Ai whaarangaro mai, ona le tele tau sanga sa whapea, ona iei tutonu, o nei tau tununga, le ngata lea, o ni tapo inga, le whapea mai ai. O ia mai tau ina ai, o lo iele si o manga le, o lo iele taua, ile si o manga ile o waia, pol si o manga o le nganga. Whamai ia, o tangata kirisano le tataro, e matua i vai alo lato soifua, ile ola wha le nganga. A wafo i watangu whai lato, pe lato tele o ilo atu. Ile mata utia o le mana o lo iei le sa tauro le li o Yesu Keriso. Le toto leo le whengainga, o i o lo whapea, on la iele mata utia ele mawhai ele ti Apollo, o na sao atu pe mawhai, o na sopo ia, i ele mea na whai ele li o Yesu Keriso, i lunga o le sa tauro. Le alai tau mawhai ia, whailoa mai ai, o le tāua i o lo mamala mai le taua lea, ma le whisota inga ili tātou te talo atu ili atua. He said, if there were Christians praying for the neighborhood, they would chase us out. Christians praying in tongues. That circle of unity would cast out devils, and they couldn't function. They couldn't move a finger. They would pray for healing, and they would break the operations of the enemy in crime, in murder, in sexual immorality, in burglary. Mai o me na ia mai tauina. A whape, iei se whala po tonga po nisi fo lo tu whatasi, ala le tatalo i le atua, ma lātou talitonu le mana o le tatalo, ma tatalo atu le ngangana ese. Whamai, ele mawhai o na ngā rurue lātou, ele mawhai o na sao atu o lātou tau mwhinga nei. A wafoi, o le mawhai o na whaatinoina i lātou, i ngā luenga leanga, i e whaatinoina i ngā leanga ma te moni, e taipe o le ngaoi, le ngata i lea, o le tūlanga o le taritane, o le tūlanga o le misa, tam whai lātou, ina ia whaalea o ngā ina, ia le tasi fo i lelewe, ia po le to e ngā tūlanga i mawhai o na awhi ai, ia le ngā luenga lea te moni, o na tangata nei te taro, o le matua i matautia, o le mawhai neila,
O le whaatino le lato ngā luenga. O le lato wha moe moea. Ina ia whapea o le wha lea o ngā ina. Ia le whisota inga. Ale tangata ma le atua. Mai loa i tangata. Le matauti o le mana o le titalo. Awa ala tau loa. O le mwhai o na lato whaataunu ina. Ia lato waenga ia po lato fofuanga. Ina ia whapea o na whaata ape tangata. Ia wane ia se whaarwhani. Po se loto e tasi e tutu whaatasi ai. They tried to stop people from God's will. They tried to paralyze people in the spiritual realm so that they will not pray in the spirit. Mai e tau mwhai lawa I lato, e tau fiofi mani tangata. Ina ia owane e te talo. Mai ia lato I loa ai, le fina ngalo le atua. Mai e sel tau ole mele, o le fina ngalo le atua lana fionga le ale wei whanongo mei ai. O le wei ele pule ia e tato. A tato le mamlama lai meia. E ta filisau no ale te apole ia e tato. Ai whaptai, o le wei e se tangata, ua mawhai ona ia whailo matala no mai, I le tūlanga o se umanga tato te leo vai. The devil and his evil spirits roam around the earth, seeking whom they can devour or bring down. The devil looks for open doors to build a stronghold in your life. Strongholds of anger, depression, doubt, unbelief, fear, sickness and disease, witchcraft, pornography, sexual sins. Nela e wharongo mai, wha mai, o lo whea o I solo ale laulang. Le teo wha mai la whionga le atu, wha mai o ki apolo. Se kai pio se leo ngatang, e su solo a, whea lo e su se sina tea, na te aia, pe ti wawa. Le wha mai, a o whio I solo, o lo sa ili ni ava no po ni whai tutoa. Ina ia mawhai o na ngalue mai ai, ma mawhai ai o na whaatino la tau fufuanga leanga nei. E pe ona whapea ona whaleo ngai nei e le ngata o mawhutanga ia au tūlanga e pena iei le tūlanga soli ngā tūla whono le ngata leo le tūlanga foi le iata le lei e whapea ona whaasesei nei ma whau ma le telo isi anga sala lo whapenta mo whamela tau le na ia tamu whaina iei le mea lea o se olo malosi e tutuwai ona o whapea ona iei le avanoa. Amen. Wai fa mai. O le tia pole sa e amata mai me fo le fa mai e le tau ho. Pi se me fo le ngal vai matua e mai. O sa wa o ato mai le vai I tutonu. E sa ili se ava noa se me vai po se me e ono afia I tatou. Ia tatou matalai. A le taimi tatou te talo ai. E le tau whaila I latou on toi ngā lulue. Ma afia I tatou I latou fufuanga le anga ne. Amen. Amen. Ana yelo tala na fa mai. A toehold becomes a foothold. A foothold becomes a stronghold. Amen. Tu sana se mela I titi lava. Pena so tamta mai vai lava patanga ti Apollo. Asa ili mai ia se ava noa. Ona avei lola ia lea. Ua fa penana tau mawhai. E tau fa ofi mai lava. Ia ana. Ia avei lola meia ma pise olomara alosi. Ua whainga taona e fa alea o ngaina pe mwhai ona mai ei lalo. Ana le upuala le atua le ia matatu te talo ma le mauti no. Ia na pepelo ia belongi ai tau whase e o solo ia tatou ma tatou tantonu. If there are amazing believers who know how to pray in the Spirit, they will cast them out and they will stop the operations of the enemy. Fame ayaila ni kerisiano. E malama I le mana ma le tonu ma le whaamaoni I le atua ma le pule wotu ina mai e lato. E mawhaino lato tutuli ese I lato. E le mawhaino toi whaatino ina lato fofuanga leanga nei. O wawhaina ngā lea wai ele malosi ma le mana le whaatino ina le upo le atua. E ala le titalo atu le atua. Ia mawhatlea o ngā ina ilo ngā lue ngā te moni nei. Church needs to teach people to fight demonic forces, to shut them down, to dismantle and destroy their works by the authority they have been given in Jesus' name. The church needs to be taught spiritual warfare and not just the sugar rise and being happy and be blessed. Ela ua whaarongo mai, se le na pati ma leo soso I tono whaarotanga. O le whamai ai, e tāua rau mana malama. Ina ia,
A ona e malama i le upu ma le talo i le anganga i le si o manga o le anganga le ina i whale au ngaina i ngā luenga nei i le whiri. E le mawhai al ti Apollo to e whātaunu una se fofua. Paule me mawhai ona whai e le tangata whaolaina ma tangata malolosi ma tutua whale anganga ma talitonu ma malama i le ana fionga. E le ngata e whale au ngaina la to tau mawhainga ai mawhai ona wha muta la to tau mawhainga mawhai fo ina matua whata a pepeina la to fofuanga. E le ima se me taunu ona le ututu i le mana ma le upo le atua. The greatest weapon we have against the devil is the word. You know Jesus. Amen. You know your identity in him. You know that he has purchased you with his precious and powerful blood. You know what you have in him. And two, your intimacy in the presence of God. That the presence of God, the greater one, the Holy Spirit, lives in you, your helper, and who will help you overcome and be victorious. Ya mai le tule man malo ya tato. A o tato tule upo mo tato man malama le fionga le tua. Ele o to ya se malo si o lo fa pe ona ye le fili. E to sao mai ya tolo le ekalesia. Ale o fa pentala no mai ia o wina le ekalesia le tua. Ile upo ma le taua fa le ngang aisea e moni le taua le tato tele o va ia toi. Langa le ufa moni ma le tusi efeso upo ya Paulo mai tato tele o tau matangata. Ele o tau tato matangata a o nganga le anga ma nganga o lo fa pela feo ele nei lo o lo fa sanga tau mai ina ia le fa tau ina le fa moi le tua ile lo langine e ala ye wo fa ola ina matai tonu le rio Kristo Yesu. Amen. Amen. Ma na ia ole Ioane se fulu fe upe se fulu. O le fa pe nana tala noa mai ai i Kristo Yesu i le mea lo ta mawhai le fili malana assignment a nga i mai e fa to ilalo i tato. Ya, wa fa mai la le Ioane le upola ia upole le Yesu Kristo. Mai ole nga oi. Ile aia se tasi mesa wai na ona ia nga oi ma fasi ma fa umatia. Wa osau ina ia la tau maua le ola ia la tau maua atili e lava. E iei fofua ngā ti Apollo, mga plans, a iei le misiona ngā fiu mai le tātou li Yesu Kristo. O le ale mission, ina ia tātou maua le ola, ma ia tātou maua atili e lava, ia tātou manuia, i le si o manga lo o tātou wolai nei, ma tātou manu maloa iai, ma i le fili mana tau mwhainga. Tā ua ia o le tātou e loa le upo le tua i le tatalo a o whapena ona connect the word of God o le finangalo le tua o le upu lava lea le tua a tātou i loa le finangalo le tua ma tātou tatalo i le finangalo le tua ina ia whaia ma ia i longa i o tātou o langa wha mai o a mea tātou te o le tuai e tātou te maua langa fo le tātou te tatalo tonu lava i le finangalo fa sino le tua e pei ona au mai ma fola mai i te tono lana fionga e lua lava na isi scripture ia le la fai tau toi fa mai a tatu polkalame Efes o le lua Timoteo e tolu fai upes fulu ono fai upes fulu fitu le fa pe o upu malava o le fionga le tua e au ngā e a oha ohai e a oha i ai e fa atonu ai e whaapoto ai foi i le ami o tonu, ina ia ato atoa o na le lei ai o le tangata o le atua. Ato atoa ina le lei o mau, ina ia saunia lava i ngā luenga le lei malava. Hallelujah. Ma le Efeso e whawha upa sifulu lua, lai tala no mai Paulo i le fivefold ministry po o ngā luenga wha au na ia o le apostolo, o le perfeta, o le wha evangelia, o le whaiaonga, ia ma le aoao, whaiaonga ma le whaiwheau. Amen. Ia. Wha mai la ia leo Paulo, wha mai wa au mai mea lofa nei i te tonu o le tino keriso, ina ia wha ato atoa inai le aupa ia. La tau te whai ai le ngā luenga a au auna i atina e ai le tino o keriso. Wha upe tolu, wha mai e o ai tātou i le lotonga tasi i le whātua. We have unity in the faith. Wha mai, ma le iloa le lei o le alo le tua. Leisi mea, ia whai foi ma tangata matua.
ma ia o fo'i, ia whai fo'i ma tangata matua, ia o fo'i i le fua o le ua matua e tatau ma le tumu o Keriso. Fa mai ua le to e tamani ni i tātou. O tamani ni i e whelafo ina i pei o peau. E whaase se ina i tonga fiti leanga a le fili ma mata upu leanga a tangata. Ai ua matua ma ua tupu tupu i le mata upu a Keriso. Amen. E whanonga lai. Ia le pe o tāo whai i le tatua onga le nei tuasa. Ona o tāua. E le ngata o le o tātou malama o tātou ilo. A uto e whamautuina i e tātou whetalainga le tātou li Isu Keriso. E mta apu suma lima tu se yaone whai upu e fitu. A whai tu te tū mau ia te au. E tū mau fo ia upu i tu tonu ia te oto. O mea umalawa tau te mana na o iai tu te ole atuai. Ona whaia le mo o tau. O le ue whaafonga. A e tu mau le upu mai mamlama le fionga le atua. Ma i lo le upu le atua. Ona e te talo atua i le atua. Wa alona fina ngalo lea. E le pine. Ona whaia le mo i tātou. E tu sam forforanga le tātou atua. Whamanuia le atua ia te oile nei vahenga le nei tuaso. Whamanuia te le oile au whaafonga. A nei tuaso. Fo ile vi inga le tātou atua le lei. O i lava le atua le tamā, le atua le alo, le atua le anganga sa. Ona tua fo Yesu Keriso. Amen. Amen.